This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Watla kidukot but nongyalam ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kipen pau baki pidiang sngubha yakarai bandon da special officer ban lum jingtip yaki babun kibenta bamshai haga kam bayadai bat kejingde mar harut surok bat lenti yai kejan pen ban ki kedopat baka shem jing ban shong de jingde hakapor balabu kakong Angela Rangat kalau ong baka don kam yaka thop ka bashai halor ki hawkers bat dai ban shai pat ba bat benram ban nadu basdang ki kwa ban yat kat gum kaan nadu basdang hingi ban be yakata happen be ikam happen be kat bukaan kapiang maladon ta special officer ta banyak pe halor kani kakam namar pun ki iki ba bamsha jing sisa pun ki iki ru ba shwa bangin tuli mangi pat ba ru la de ban pensai pat ba hanya tu epi kum kani ka list jong kita ki hokka manu badai manu bamdai jing sisa ka di mendon ha public domain proactive disclosure kum ki ong kaka tin hareng kata ka klamdon ngin akalo si kedau bakam long kata digital survey ya da ka ya kita sakawai ru ka jinglut jingsep namar ba ngimkwa apa hak keteng jeki hokka hak keteng jeki nong snong jong ka sor selong kin chu penlut na bentakan ni katai bentai ki ba mikop ti halor kata ru ngakarmen ba kin penmi pat ba proactive disclosure ba swaban pan dari penmi na mangilingin apa ni kita ki ka ba ba ban pediang te ni ka judgment balik ka namar ka ap kajing ngan ka ap kala along no umde tang ka issue of livelihood now kala along life and liberty and livelihood muka bidayo ima pihang tay kila adep sna kila adep tay kila bu ka jinglut jingsep hakma jong pai ba men mangilele na do basdang iong wanum bu iti artu artarik dari babiang lut barok ne iki la sar ngilong man karya la kila bu ka asik patik kamdan jing ta andre ban penhun ban penbiang du ya kata kawai ka nama ka ne ka case ka de halor kata ka jing kapnya halor ka traffic jam halor ka congestion ti say ru yaki jing sisa halor kata peni rabut an em thik pathik wat halor ki building by law bun ki building ki bala encroach halor ki surok rentik sekian bun ki commercial building ki badai bandon parking according to the square feet of your building ki de bandon ka parking hato ki don wat kani ka mudah ro ani tu ki ni pa mudah parking lot dala di ru kala pen kenya kani tu ipi belai lek kaya ko ka an ka badai halor kani ka parking kadai bandon a certain area of free space means it shouldn't be built up kamdai ban ka dam de ka hap long open sendai pikan ma apa sedang kan kamu mudah parking lot sedang suara kita ban kali manu ba ai hukum bantai hotel te hajro kala hotel am sti hajro manu ba ai hukum ban te ke restoran te apa kita ki apa pi ko kendang lot kendang ban bet lot ki baro kani ka timing kimat batai hi kinong bimadan hapo arkan tatang bakin dep siang pat kam dei hi kapor ki wan thiet ki brio pat ka an kala ong te badi ban training kinong bimadan namar ba ki kinong bimadan hai no i jaka ba long economically viable kino kita timing ki smok hi maki kambha e ka market bakala don ka an kerpang halor kumno wan penbet ki kam jongki kinong bimadan pat ngin hapo dia kata ka an lem kumta di wewya chakadiang wewya chakaman what pedang ke sarkar ke kim don jing sun ho no ban penbet makan mi shu ka huri hura baka jingkul mar kumba pila yo itang kini kisngiru shwaban song bakot ya kan ra kum tu ni tingi pe ni ong be baka de ka jing ra gitu namar ya kibadon license ru ki khang but tang nakadaw bale kum turu si ka jinglut yakinong di madan ka bakta long bak skwale kai ken ko kum ki ong tin parengkat and mouse game kum bakila jumalin man shwa long ta shwa kan don ka an bat hakan ni ka jing pen kende ka jing bam tikna ka yo la pen thut lut what you nong ya jong yeng what ye kinong hiet ru ti kam dei ban long ti sakawairu ni hapan ong ba kani ka kis jigsha kami nakadaw ba don ba
tentu bakapnya kasol. Ni hab man sedang man examine kata kajing kapnya kami nai. Kementang ngapa pingi yang ini bentar atau pibi hang ni kabana tu mensyua ka dekelenti ya jan. Pe chatai kajing kapnya baka jing hang kali pe na ro menek ti ju kali yang tai. Ti hato ki an ki bedai bat ka jingdon kali in a particular square area. Kita ki an tu. Kakanong urban planning kada don kajing maham kat nu teli kali la bandan kato ya kita ka an buat ne ya ka an ba kini ki surok disikin ndi men kala parking ndre bara oi ka sunong kala parking buat kini kalong ironic ki ong haktin hareng ba ki ong ba kapnya kali ti ki ong pade ba in penkerja no yang ni sa parking ar floor jangan ka parking la adu no parking jing sisa kani ka lentih ni da subyang da biang ki certificate of vending biang ki size jung kini ki stall kam kapnya are hang ni in fact pinapet kani kani ka papen hui ka bakring turis ka papen smong temat ka yo but nget yang sisian bakim don chuk ki hokka ha ini ibentah ni buat kini ki dukan hang ni ru kan sayap yo but hakata kapor kin hak jubab ki tu ki beri hak sarkar ki basyat keren economics ba ki motor ban walam kata ka no 10 billion economy namar ba kajing yap thangan kala ap lupa tang ki tu ki sngi bakhan ra kam turu bon ki nong di madan ki la sem jing ban bo jing bam ha paliang ki kon ki jong ki but katu kajing terwak tu 10 hajar ke 8 hajar hadin sansnem pesan benai mo te lenter kim dei ban le man le ba kum bakatu kami nak kajing smoke eat nak kajing ha jok sarkar na markat kum kaan kan habdan hi ke relocation compensation om tang kata jing sisa kila di ban le service ba ban pet kajing yo jing em habaki shong hang ni hasuro bat habaki le chatai kan long markat ju ne kan don kajing du ka bakra ti kita kiri umpat let markata ngi kerman baling bau tau special officer bat ka court kan sakan bin biang ka santaring ba kajing khang ka court kampat khang bat ni kerman bakan pet ya ka an nama ka din ka tu ka ju ka high court of Meghalaya hi ka ba mi ani ka an ka ba di nong di madan la sedang tip manu ba ajing bit pang ong pim di tangkat ki ka station opposite SBI tu halong ka jingle no jong pisah tika jong itu namar ba hau January ru bat kini ki kot baro ngin sabu in the public domain ka hok Meghalaya .in ngin upload baro ki minutes ngin upload baro city ngin athok lang ki pat ba nama kilong interest pai kani ka issue ka biang kilong interest nama kani ka deka snong jok ki kidi ban participate ka kom kermen bakin participate kibi issue dari ka puli putih ka koi ka kia anren asi kani ka jing sedang kadi ka snong jongki baki don hok baki dei ru ban shit ham hamne ti ngakwa ki ban puli tu ka islah iPod ni sitayo baro iwai kot mangingi tho as sarkar ngin upload hok Meghalaya.in but halor kani ka jing tei ngin ada tho akus January ngin ada tho January ni kan no sensu February ina says hak PTVC meeting but they nak kata daw bang yan negotiate ban yo hang ni but kan ya tu epi ya kata ban ong station pitsik la pendo ikate ka parking sa teru mundur menta san benai kala adu ke parking space sa SBI hang ni ground floor menta ground floor and up floor so ban trai kam kumni kam long but ngana don ru ka jing puslai ba kabun ha ka fan na tu epi kibun haki scheme kadon kataka NULM bahak ka kerteng no kataka urban livelihood mission kabadai hak kerteng joki hokka kanu pawan kusa ngingi tip sisin ba ki sei kataka figure of 6 crores madur mapi 6 crores tem la yang building kade bende na kajing bahaj ki hokka ken ta o kini ki bakila asna kumni bakile ka digital survey haba mangiling la terwa ya ka app namala don basna ki para hokers sa Delhi sa Himachal kila pendan kam ni ong pendan kam na ki bisa ban khat biang yu vendor ban sna ka app inde ya ka tu ru ko pen sna ka app la hapsiu nu inde menteri kam hadu mentaru
Tihapar balik survey ru ki engage ya ka avenues. Kat nu ki siu ki hapan sai bat ba. Kat nu ki a ya ki tu ki beliau ki bahab ya lang bagi hoka jong ini. Mereka ki engage an agency benda itu. PTVC ru kal along bi an chapa pelan namar bajing shisha. Teng ki member ki bamdui member hang tu. Naka sarkar. Tip ki wan mi ne ai mo ki wan song lang hang tu jing sam lang hang tu. Makan nu ka right ni hap shim daka vote. Di naka seng jungi don saungut naka tu ka wei ka seng ki don arngut naka don na district council don na police bat na seng halang bat na kirang basno di bendantang kata hindai yo i ha itu isu ki basong ter satai dablut de kinong mi khmat don sarkar manu fa ajing bit ki ben song wat ka ti si bat men ngan ongai pi men swalei syukran me daktin pareng me pei Tigi di kinong di badan ang niya krani yung niya haba miya pay kay Mentali lang nang nisakmat nga ngatray kaphabang ni dawa baki di banda bu daka recording. Hang to halor mi. Audio and video recording kanang baki to hikin long minutes. Marbun sien idlami ki minutes ru next proceedings ni hak ko biang bapet ki kam tho ka to point bangi ris. Kinjo kuntuk. Tisakaway haba ki ay ka minutes ru ki ay biang nakatin parang Kumno ginong di madan kin susu. In hap ya interpret biang mangi kam bini rukom. Nakaliang kinong yalam ka association bakentop ya ka kong Biolinda Pertu, President bat ubak Shin Thaba, General Secretary kila ong ba ka jingyap tangan kala ap lupa tang na ka jing khanraru bat ka jingbu por bande jingde tang nadu ka khat architect mensngi hadu ar baje no phai sngi nangta nadu nyau shiteng janmet hadu khandai baje janmet ka dei ka ba e palat yaki ka syam di sisa bat ka jenjaro ini bangin yang dia kata keluar ke babu kaan bat ka sarkar bane pendek bat kli tang khat ar shitang hado ar baji nang ta min kli ni khang hitan bat min kli yang nyo baji hado pendai namar kini ki mar ki jongi tang ka bani up ye udah human step ro namar ni ya bu lang kini nong di badan katu tadi pawat ada juga kawai ka tahu tang man sai ki maro lada ngingi up kala simpor sayangi pembaso sani ne dei ai nangta kini ki mar ki bangi ki jat mar ki bang simpu mga tang ban pendek ye kini ru simpor si kenta steng ngada khang dami le tentang ar kenta steng simpor da haba kumpa ngandi na ngacuan display kai ni SMC ba jenjar padu kata-kata bat yang ye kita fai tang mantan si panghi ngala yo kata ko municipal office ba diong ba sa ye kendu itu ban ya kret ban ya ban yo bat kalau bayar dia nanti merancang lalu bayar dia pada si pada tempat dia orang dekat bagi kot maki ai semua jangi lain untuk mensuah ini orang ba ya ketungkaan bat haba ya ketungkaan ini nata katau kelak ban penwandor ya kan ikas sosial orang laba ya ketungkaannya kan keluar jimut lot namar kambiang bat kambek kanika nadu ka si ka bani kong ki ka bastang ya kanika kamban le ka ta institute survey namar belai kumbai la batai ko an islam ne ro ba ya kata ka app ka bala don pa ka bala play kam sikini ko ikistian bumningi la terma bani ong yin ai nang ba kan suk ban trai kam namar ka bala ya kam ki ikistian dai kanika municipal kanika sa jami la shu pendentang dan application kaba ka app jodi kaba tangka SMS ro kam point hok hati mobile di jodi nangta hadirin ro kepala serang dan ayaki certificate ro niru nya ya lang nya don lang kaba hadi tu ki arsni ki bang yesong bang yasami ki COB saki padba ro ngingi ong bang ngingi nya don mentalang kang bang induktif ladang itu ka kerteng ro nomor pakam dan ka application ban pek padba ba kino kita ki hoker ba dei ba kino ki bam dei kino ki bam mi kerteng kino ki bam mi ro ngingi ong bang indi ro da dot mat tamanga bagi presiden nya song tela asni ko por pasang ki COB hari habang yo pa ba kambiang namar balai kidon kini kidur kemat kiba nimsam itu yaki hari ini dalawat sitip kidon kiba syakhi sharom ki batrai ko kidukan ki bahe ro malik jongki open sai tiar sabar
But yung tu staff na jong di ang kalawang te yakiro isabe lang di ay COV but juga di brio di bahasa ko jero di badang kedukan jong ajo dituro hiyo COV hamni hari India jami baro khajno kaladan da katakaan batila ai lado yakiro batinum pentre palat ya kapakanta nado ki batrai office nado ki domestic worker nado ki charging tray ki batrai tabalay pa dikini ki ko ki yang bagi ala de ki tang man sei ta imar ban khang klam da yo kapor bandi ban ki nakaliang gamit suya hap kata por bagi kamar kata khalat steng adu at steng dai kamar kan tam ki bun ki janmar pemdai bangin chutet chusan ni thap berni namar bagi pun di marani ki bapak badu de namar kam suya hap clear namar ba Imar jongale ke simpor ha bangan lum. Chicken touch dengan please chicken touch dengan tanggal long lai kita. Jakarta ka jing por jong pide long lum. Dalong bala agar pa de ki gam dei than ba kin nyan hadu kan ni ban ai por ba. Indiat namar ba pinong pet bu namar ba. Sim daya than hadu kata. Namar ila da pli gum turu ni song hadu chicken touch teng sabhani jeita ipor babu baki dan yoles don ki por baklem bhani la dai por khang hab siu siu dai sen bola sai na kudam bai bala chung ha ban siu de takada wa kar patru ya sarkar itu dia ngi ki ka ba kenia tang ba ngakar pat ki ba kam dai ka takapor ka ban ai ki ka batim namar ba belayu namar ba nyo baje mundan chu bayat mo katakan nyo baje la dai ka perlu mangi dei da mata ka jingong jingki ban pli nyo sken hadu dai sken dei kata ka dai perlu namar ba ka perdi jungi ka dai mansi andrai la da sarkar hipat kan ong ba kinsyong na do dang step hagin nyo baje ka dai ban lumna ka saya manong na bangin syong asin cisngiem kami ha ka sindirwen long kamut ka jing lut jungi kala sta man step ni say by dai Cisin bunyi lalom laki dah mudai. Terapoy kata nyaw stengin pun mengudai. Kamut kajing kamai nihap ai tang udai. Ngiang ni namar ba. Kadang gurukan gabang ia wailang. Ia po kumba sipo kata ni. Ia pen saya ka sedang. Dai. Teu dai ni ya bu. Usai bat jong kiwei teng hanga. La pampor artenta bakan poy kamar. Kada pun ngala do ban kamai. Kena tak ada kan ba ngakar hero ya ka sarkar kam dei ba kan sim ya ka por jongi ai la dia ngi namar ho imam ternga ai ka sarkar mo namar batang ba kawai ngakar pa ki namar ba kam dei ba kan sim ai ka por jongi ngi na pli lagi namar se pe cibit namar ba pat banyak tren ting sa persang banyak tren bat kawai ro barabon ni sayo da kisti ha bagi pat Andai mentangin yo apa sih tang bawa nak kata orang inlek, ni mempersiap ya kata. Ini lagi ni pek, ni sang tang tak ke bakiara, mempersiap. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya